Surunay soğuşlarda askerlerge dem bergen, aş toylorgo şaң berip, marakelerden körkün açkan. Kırgız Surunayı komşulaş ellerinin asbaplarına tüzülüşü jagынан okşoş bolsa da, oyunu okması, özgöçö repertuarı menen alardan keskin ayrımalanat. Surunay'dın tulkusu örük, almurut siyahtı katı jıgaçlardan jasalat. Jıgaçtın butagı jok jerinden tilip aluu gerek. Somdolgon jıgaçtın dal ortosun közöp aluu zarıl. Andan soň közönökкө karata somdolgon jıgaç içkertilip algaçkı formasına keltiriler. Surunay'dın anık forması stanoktun jardamı menen çıgarılat. Asbaptın içki beti formaga keltirilet. Şimegin ornotu menen Surunay'dın jıgaçtan jasaluvçu bölügü dayar bolat. Şimektin özөгünün uzunduğu asbaptı tak küylöv üçün özgöçö manige ие. Al tak ortasынан belgili bir ölçömdö közölöt. Surunay'dın ün özgörütүүчү közönöktörünün ordu ülgünün jardamı menen belgilenip alınat. Surunay'dın közönöktörü ar kanday ölçömdögü üçkü menen közölöt. Müştögü juka jezden jasalıp, jezdin özü menen şiretilet. Alemi çımıldağı kamış, ajırık siyahtı ösümlüklerin tamırından jasalat. Müştöktün joğun jagına içke jip orolat.
Dayar болгон чымылдак мүштөккө орнотулат. Azemin yurttan arttırın, kankuru manas gök caldın, gel atkanın bilgizil, çımçı uçmaz gen sayran, tağoşonda osurmaydan, tuğla beni tarttırın, azemin yurttan arttırın, elin var odan alı, Surunayдын эң байыркы жана эң жөнөкөй түрү бул камыш сурунайы. Аны жасоо үчүн жоонураак камыштын бир учун туюк учтап кесип алат. Камыштын ичин тазалоо керек. Андан соң ичке араанын жана макенин жардамы менен камыштын туюк учунан тили чыгарылат. Til бир аз көтөрүлүп туруш үчүн жана ажырап кетпеш үчүн жип менен арчындалат. Камыш сурунайдын 7 үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү ысытылган шиштин жардамы менен көзөлөт.